Sanibona nonke nibukela ivideo le. Namhlanje ngithi ake ngi-introduce i-Euclidean geometry. Specifically nje senza ama-theorem so that ama-video ngiwafakile ukhona ukwa-understand from the basic. Na i-theorem yethu ethi yayibo ikanje uzonikezwa lokhu. By the way-ke lena i-examinable njengoba ubona le. Uzolindela ukuthi uyiprove kwi-test step by step. Lana kuthiwani bathi the line drawn from the center of a cycle kuno line odwebe from a center of a cycle shuthi ungasuka la lo line usuka from the center of the cycle base bethi unjani uline wethu drawn from the center of the cycle perpendicular to a chord. Lo line osuka center uzoba perpendicular to chord. I-chord yini is a line esuka from one point of circumference to another point. Isuka la ize la. Lo line sibiza nge-chord. Yabona. This is a chord. Ayidluli ukuthi indlulela ngapha sibiza nge-chord. U-PQ say chord. Shuthi bengino S la. U-PS akayona i-chord. Then mase bethi leyo line yenzani it bisects the chord. Bathe the line drawn from the center of the cycle perpendicular to a chord bisects a chord. Ilo line lo OR usuka e-center perpendicular to chord abuye enze njani ayi-bisect i-chord. I-theorem ephelele le. Iphelele iyamsana no-perpendicular no-bisect. Bisect kusho ukuthi le chord le isizonqamuleka phakathi nendawo kusho ukuthi lo kumele abe phakathi nendawo R. Shuthi ukusuka la uza ngapha uzolingana ukusuka la uze ngapha. Isho njalo i-theorem. Kodwa masuprova uzonikezwa ipart eyodwa oku-perpendicular la sini-perpendicular uzoprova bani wena u-bisect ukuthi kahle iqiniso ukuthi iya-bisect. So nizomprove bisect ukuthi ukhandeka kanjani. Size lana-ke. Bathi bazokunikeza wona la kwi-question paper yakho kuzothiwa given cycle with center O. Naye cycle yethu center O and chord PQ. Chord PQ ngaba amanye ama-letters. Base bethi OR perpendicular to PQ. OR perpendicular to PQ with R on PQ. Nangu R siyambona ku PQ. Base bethi required to prove PR equal to RQ. PR is equal to RQ. Njoba ngishilo ukuthi basho kushuthi prove ukuthini ukuthi u-R ubisecta lo line noma lo line is bisected noma into enjalo. PR mayelingana no-RQ. PR ayilingana PR ilingana nobani no-RQ. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ukusuka la le piece le yelingana nepiece nale. Wena uzoprova lokho ke la. Angithi i-theorem isho njalo. Phela u-equal to lo ufana nokuthi lo line lo ubisected. Ubisecta ukukhatha ko-half about abalinganayo. Siprova kanjani-ke? Angithi lo RTP ngesinye isikhathi bangasho u-required to prove uyafana no-RTP mangabe umshodisha ngendlela yakhona lapho. Uzoprova ukuthini wena? Na into uzoyiprove. Uzoprova ukuthi lo line lo uyalingana nalo line. Mawulingana nalo line efana nokuthi ubisectekile lo line wonke u-PQ. Unqamule phakathi nendawo. Ilona gama la khona abalisebenzisayo. Wenza njani-ke? Angithi zimbili indlela zokuprova ama-line. Iyokuqala yokuthi okay like angithi u-PR ukuze alingane no-RQ. Ithini-ke le theorem? Siza ngokwe-theorem manje. Ukuthi umuntu owaqala lento wathi nulo umkhulu Euclid wathi kumele wenze njani? I-first part ukuze uprove lo line lo ukuthi ulingana nalo uzokwenza njani? Ama-lines angithi lawo kunento esiyibiza ngani nge-congruency. I-congruency kusuke kuyini? Kusuke sinama-triangles awu-2 afana ncamashi noma amanye ngayimaphi amanye ama-shape. Mangithi afana ncamashi ama-triangle nawo ngiwadwebile ngisho ukuthi ama-angle phakathi ama-side ayalingana. Shuthi la kumele sifome ini i-triangle. Okay, yonke lento ukuprova kahle kumayelana nani ukuze uthole ama-marks la kuwo wonke lama-proof la examinable. Le ingeyokuqala. Wenza njani? Uya-construct. Kushuthi thina ukuze senze leyo nto leyo kumele silinke le theorem nani ne-congruency
because must prove i-congruence sizokwenza njani ukuqala. So sizokwenza i-construction. Sizo-constructor u-OP sibuye siconstructe u-OR. Masiconstructor senza uline, u-dotted line osuka la uzofika ku-P. Masiwenza kufomeka i-triangle yokuqala, ile ngapha i-triangle yokuqala. Bese kwenzeka nayo i-triangle yesibili, ile ngapha so izoba khona. Emva lapho senza njani? Siya-approve ukuthi a-congruent ukuthi afana ncamashi. Mase efana ncamashi kuzoba njani? Kusho ukuthi leli side leli eliphansi u-RQ uzofana nobani? No-RP. Kanjalo ama-side nje ame ngokufana ayafana. Azogcina sefana uma i-congruent. No-PO uzofana nobani? No-OR. Then bheka-ke siya-constructa manje. Step sokuqala uyababhalela uthi ngiya-constructa manje. Construction. U-constructor bani? U-OP. OP and bani? OQ. Bese wenza njani? Bese uyahamba uyo-construct. Siya-constructa sikhanda ini i-triangle la. Sithi. Sesimenzile sibuye size ngapha. Yima kulokuqala leli bonga-constructa ngake wangasho nokuthi construction kanje ngeke uthole ama-marks. Yonke into ozobe usuyibhalile ngeke ukayimaka uthisha wakho. Kusho ukuthi yima kulokuqala kumele wazi ukuthi wena kumele u-construct, wazi ukuthi yini oyi-constructayo. Kule theorem si-constructa ini ama-lines azokhanda ama-triangles. Lama lines siwabiza ngani? Yima kulokuqala leli. Elesibili lizothini? Sesiyongena kwi-proof-ke sesithi manje sesikwi-proof. Sesizoprova ini ama-triangle. Kwi-proof yethu sizokwenza njani? Kwi-proof sesithini? Sesiyabatshela ukuthi manje sizoprova i-congruency kuma-triangle awu-2. I-triangle engapha efomekile nale ngapha. Sizoprova ngezinto eziwu-3 kuphela. 3 kuphela. Ake zikho ezinye ziwu-3 kuphela. Number 1. Soprova ngezinto eziwu-3. Number 1. Ngesikhathi u-constructor la kwenzakaleni. U-constructor u-OP no-OQ kwenzakaleni. U-OP uyini? Iline esuke senza i-circumference yini? I-radius. Since u-OP esewumconstructile sekuyiline, shuthi seyi-radius. Then no-OR no-OQ seyi-radius. Kusho ukuthini? U-OP ulingana no-OQ. Uyabona? Kule triangle lesi no-OP ulingana nalo since ama-radius alingana. Kusho ukuthi number 1 wakho loyo. Since angithi izinto manje i-congruent isuke ifana. Kusho ukuthi kule triangle sesitholile ukuthi kune-side elifana nelinye ngapha. Angithi izinto isuke ifana ncamashi ngabe kuyi-congruence. So prove ngayo i-congruence. Kusho ukuthi number 1 sesitholile ukuthi angithi yonke into ihamba ne-reason. So thi OP ulingana no-OQ. Then yini eshodayo? I-reason. Yabo yonke into uyayisho ukuthi kungani njalo. Yini kunjalo? Ama-radi. Yabo badinga lokhu kuphela, badinga isitori esiningi. Badinga ukuthi ubhale ama-radi no ayabow-2 ke ukurepresent ukuthi sekuyi-plural form. Then ama-radi. Yabona? Mothanda futhi ungathi ubalinganisa ubakhombisa ukuthi lokho indicate la so ngaku-indicate na kwi-diagram. Sesicinga okwesingakhi? Okwesibili. Okwesibili sekuzoba yikuphi? Sibheka ngayo yonke indlela ukuthi fana ncamashi. Unikezwe ukuthini? Unikezwe ukuthi u-90 la. Bheka-ke. Shuthi kule triangle sino-90. Nala besingano-90. Kuzoba njani? Nala besingano-90. Shuthi sezimbili izinto eseyifana kula ma-triangle o-2. Le ngapha uma uyikhipha yodwa, nale ngapha uma uyikhipha yodwa. Number 2 sinani? Uyabatshela ukuthi angle R1 u-90 degrees. Uyayibona leyo nto? Uyabatshela. Kusho ukuthi angle R1 is equal to angle R2. Uyayibona leyo nto? Why ngisho njalo? Kuthiwa ngithi u-OT is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ. Uyabona? Kusho ukuthi lo 90 bebethanda ukumbeka la. Bebengambeka nangapho sendaweni zombili. Phela u-perpendicular yakhe ethi ukuthi uma ngi-perpendicular angle ifomeka right, ifomeka ndawo zombili. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi la sinaye thina u-90. Sinayo u-90 la. Sinayo u-90. Uyabona? Kusho ukuthini? Sesinenye i-angle ekhona la ewu-90 efana nale ngapha. Kusho ukuthi u-congruent uloku uyakhandeka. Zonke izinto ufuna igcina ifana.
sesithini okwesibili siyabatshela ukuthi kunama angle futhi alinganayo. So uyabatshela ukuthi u-angle R1 yabona angle R1 is equal to angle R2. Badingana nobani ungakubhala nalokhu is equal to 90 degrees. I-reason yakhona ithini? Angithi ngoba bakutshela ukuthi perpendicular kusho ukuthi from 90 uyabatshela ukuthi given into oyinikeziwe given. Yabona ukuthi bakunikeza lama answer la bayakucabangela ukuthi akufanele ucinge kakhulu. Sesiza ku number 3 kokugcina ke la siqede. Uyokugcina ithini? So ubheka le triangle le ubheka le triangle le bheka uside bani uside OR. Mawukhipha utriangle leyo ngapha uzoba no OR angithi still. Mombeka yedwa eceleni. Ubuthathe le triangle ngapha ube ngapha. Nayi no le side lo OR kusho ukuthini? Bobabili bano OR. Ilength OR ngeke ishintshe mase lo triangle isimele singapha. Kusho ukuthini? Iside ngapha elikhona liyafana neside elingapha. Kusho ukuthi OR owangapha uyalingana no OR wangale kule triangle ngapha. Siqhathanisa 2 yama triangles. Yeah. Then la bese kumele ngisho ukuthi ngixolele ngalokho. Kumele ngisho ngithi ngikushilo kodwa ngizwe ngingakubhala. In triangle POR and triangle ORQ. Yabo? Yilo bekumele ukusho then uze ubhale yonke lento bezobona ukuthi ukuphi. Then suyasho ukuthi leli side li common noma uvele uthi yeah bhala ukuthi OR is common noma uthini uthi OR is equal to OR. OR kule triangle lengapha nale triangle ngapha uyalingana no ngapha. Yabona? Kukanje la. Yabo? Then so uqedileke. Then sizo conclude. Then uya conclude njalo. Bese prove ngani ngecongruence. Kusho ukuthini? Uthola izinto eziwu3 phela congruence. 3 only. Then lo kunye seku obvious ukuthi sekuyenzeka konke lokho okusele. Ama side lawa angalingani singatholanga nawo siyalingana. Ngokusele ku3 nje. Yabo lo manje siyavele siyangena automatically. Sesiyasho ukuthi le triangle le i-congruent sule triangle. Sesithi triangle POR congruent unama sign anjani awu3 naye kodwa anjani a horizontal alele phansi is similar to triangle ORQ. Yini reason? I-reason ilezinto oprove ngazo lezi prove ngezinto eziwu3. Shuthi yini oprove ngayo i-reason yakhona ithini? Ithini i-reason yakhona? Sisiprove ngani ngo90 degrees. Okuyini i-angle. Kodwa sisithini sisebenzisa ubani la? Lo siyayispecify le angle ukuthi u90 degrees si representa as uR. Shuthi uprove ngani? Ngo-R omele ini i-right angle. Le angle prove nge-angle waprove ngani? Ngelo nge-radius okuyi-radius siyayispecify nayo. Ngoba lama triangle ngo90 degrees. Shuthi yini le gama le triangle right angle triangle. Shuthi OP uyini is the longest side angithi. Ubizwa ngani? Hypotenuse. Then yena simrepresenta ngobani? Labo ama radius as uH umele hypotenuse. Then OR yena sisho ukuthi opposite simrepresenta ukuthi as iside nje. Ama lokubaleka kakhulu u90 simrepresenta ngoR. Lo simrepresenta ngohypotenuse. Then opposite side lo common let's prove ngaye so vele sithi is just a side. Ali iside elingekho special wenze kanje. Emva la sekuphelele iphelela kanje i-theorem yakho. Okay akakapheli siprove ukuthini? Lo required to prove UPR is equal to RQ. Lo lengana nalo. Since sesithole lokho ku3 kule triangle le nakule triangle le kusikhona kufana ku3. Lo kunye okusele singakubalanga nako soku-automatically ukuthi kuyenzeka kuyiqiniso ngoba sesiprovele 3 yilawa kama rules. Ishuthi sothi therefore ubani uPR ulingana no P ilingana no RQ. Yini reason? Ngoba laba sebe congruent triangles. Siqedile ngetheorem sesiya kwini
i-converse yakhona. I-converse suke senzani? I-converse yakhona suke sekunjani? Suke sebeyiqala ngemuva. Mangithi bayiqala ngemuva ngithini? Ngisho ukuthi bazobe sebekunike lokhu sibe-represente lokhu ku-diagram, sibe-represente lo e-bisected, u-90 engekho, bese bethi prove ukuthi khona u-90 degrees lapha. Ya, ngiyabonga ithuba.